any form of disloyalty to someone that you're in a commitment to. So like, mena kei te kōrero koe ki tangata atu, kei te even titi, oh no, actually nā paku toxic tēnā. Taia koe te titiro ki ngā tangata ki atu, pai tēnā. Ioi anō, kau e mahi tini hanga. Oh! He probably shallow rawa tēnei whakautu, engari a tāhua tuatahi mai, ka roha e te iwi. Me Māori, tuatahi mai. He ātāhua I runga I te ātāmira. Ki au, ko te whakapono. Ko te reo Māori. Me kaha ia ki te whakakata I ahau. Hia kai ki ngā mahi, te whai ngā huarahi katoa. Just manawa nui, you know, all those things that a girl looks for. And then, he tāpiritanga atu a tāhua. Ai, koe nā noiho really, e me tino aroha mai ki ahau. Wee! Ai, tino. Ai, kei roto I au, I te mea, ka kore au e kōrero. Ai? Well, not in like a whakahihi way, but like, I reckon ka reira te kākono, e tupu tonu ana te toenga oera mea, but yeah, ai. The manawa nui side and all of that, ai, tino, a tāhua, well, kei a koe tēnā, ai. Ai, ahua pēnei au mo te mārena. Engari, tera pia a tōna wā, ka tini o ki whakaaro. Engari, mo tēnei wā tonu. Me. Mātou o tēnei reanga, e aua. He rereke tēnei reanga I tō ngā reanga o mua mai. Mehemea e whakapono ana koe ki te tangata ka mārena hia. Ai, engari mehemea, kei te mohi o koe ngā hitori moana mahi, mahi pūremu, ngā hangi pants, era momo tangata. Me āta whakarohia mehemea koe rato hia ki te mārena I tērā tangata whai hangi pants, mahi pūremu, ki muri kuaha. Ki au, kao. You know, ki te aroha koe ki te tangata, then koia. Ki au, ai, engari me u koe ki ngā ture. Whai nā reira ki te mau I a koe ki tērā wahine, ki tērā tāne. A tēnā, whakamana hia tērā piringa au. Nā, ia. Mo te taha ki te aroha kao, engari, ki te kimi koe, ki tētahi ipo, nui ona pūtea, kaua I pōrangi mārena atu. Nā, ki te hia, ki te hia koe.